Htio bih samo da pitam vas nešto. Slučaj Grujića. Pazite, mislim, dešavaju se, ja ovdje mogu da pričam 3 dana da nestane. Nemojte 3 dana, imamo malo vremena. Slažem se. Konkretno ovaj slučaj. Ovo kidnapovanje jednog pravoslavnog episkopa od strane Sinoda, ovo nije bilo skandal najveći u posljednjih 100 godina. Da se vratimo konkretno primjer, molim vas, vladike Артемија oko Grujića. Hoćemo. Znači, konkretno Sinod upada u eparhiju navodno zbog nekakvih para nekoga oca Simeona. A pre 5 godina vladika Артемија otkriva da je sveštenik Zoran Grujić vrši određene malverzacije, stavlja ga pod zabranu sveštenosluženja, predaje ga državnim vlastima i crkvenom sudu, dobija 4 godine robije za to i ista ova gospoda koja sada kidnapuju nama episkopa Артемија, znači gospodin Irинејем Буловиќ pod broj 1, koji je mozak ekipe, gospodin Amfilohije Radović, episkop Atanasije, bivši zakonsko-hercegovački, tu je i Teodosije koji uvijek sa njima. Znači, oni toga čovjeka oslobađaju tada pre 5 godina, Zorana Grujića, koga je Артемија znači, postavio pod zabranu služenja. A sada upadaju u eparhiju navodno zbog nekog drugog čovjeka koji je samo on kriv. Međutim, ja sam prvi dan razgovarao sa vladikom Atanasijem koji uopšte nije došao zbog oca Simeona niti zbog narodnih para. To je jedna medijska haranga bila na vladiku našeg Артемија, jer da im je bio Simeon kriv, ne bi obijali kelije, ne bi otimali kompjutere, ne bi zavodili strahovladu, prete svima smenom, ne bi raznorazne druge stvari radili koje su dole u međuvremenu u novotariji. Atanasije kaže, ja ću da vas naučim kako ćete da služite. Kako smo mi služili do sada, dok njega nije bilo. Znači, sve te stvari i pritiske da im je trebao otac Simeon i da su im trebale pare, oni su mogli da ga traže, da ga uhapse, da uzmu papire i da odnesu Sinodu, da Sinod napravi izveštaj Saboru. Međutim, Sinod neprestano ovdje potire Sabor. Sinod je potro Sabor 1997. godine kada je doneta odluka da Srpska pravoslavna crkva zbog velike sablazni, saborska odluka, Sabor je najveće zakonodavno telo crkve, da se istupi iz Svetskog saveta crkava, znači te globalnog verskog bućkuriša. Međutim, Sinod to samo pregazi preko toga i tera dalje. Sabor donosi odluku da se u Srpskoj pravoslavnoj crkvi liturgije služe, da se ne uvode podele, ne uvode novotarije. Pojedini episkopi iznose ikonostase iz crkve. Znate šta radi? Svaki radi od ovih, to su sve uglavnom episkopi koji su u Sinodu. Znači svaki uvodi promjene, svaki uvodi nemire, a ako se njima prigovori nešto, oni te proglase da nije to tvoje pravo da pričaš, a u suštini svi su u ovom slučaju zakazala je istina koja je trebala da se propoveda u mnogim stvarima od episkopa, a kada zakaže istina na svim nivoima, onda uvijek su monasi silazili i izlazili u istoriji crkve. Ako je sve zakazalo, svi nivoji vlasti i počelo da se širi laž, onda svako ima blagoslov Božiji jer je crkva utemeljena na istini. Ako tu istinu neko dira, znači jednostavno svako ima blagoslov. Kada je ta istina povređena, da se... Otac Antonije govori svoju istinu, to je njegova istina, Bog će prosuditi... Dobro, ali ovdje ima znači još 80 ljudi koji isto ovo misle... Ja govorim sad da vi ovog trenutka govorite vašu istinu. Na moj način. Na vaš način. Naravno, imate na to pravo. Narod je tu da sluša, gleda i vidi. Oči ima, pa neka gleda, uši ima, neka čuje.